الحمد لله مجري الأيام، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة، وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، وضع لنا مميزات وعلامات نتميز بها عن غيرنا من الأمم ومن البلاد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه في السر والعلانية. فالتقوى خير زاد، فالتقوى مفتاح الخيرات ومغلاق الشرور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن مرور الأيام والأسابيع والشهور والسنين يقرب الإنسان أجله أو إلى أجله. وكما تعلمون أن تاريخ المسلمين تبدأ السنة من أول يوم من شهر الله المحرم، وقد مضى ما يقارب تقريبا 5 أشهر، ونحن في الشهر الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أكبر وأسمى، ولكن ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم أصبح تاريخا عالميا، وقد انتهت سنة ميلادية ودخلت الأخرى. فينبغي لكل مسلم ولكل مؤمن أن يراجع حساباته وأن ينظر إلى ما قدم لغده. ماذا عمل خلال هذه السنة الماضية التي كانت مليئة وحافلة للحوادث العالمية وللكوارث وللبلايا، من ذلك فيروس كورونا كوفيد-19. ماذا عمل الإنسان خلال هذه السنة من الحسنات، وكم ارتكب من الخطايا؟ ثم يقيم نفسه ويعرف من هو وإلى أين يتجه. إن وجد أنه قدم شيئا كثيرا من الحسنات لآخرته فليحمد الله سبحانه وتعالى وليثبت، اللهم ثبتنا على الحق. وإن وجد غير ذلك فليسرع إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الأوان. الأمر قصير والآمال طويلة والآجال محددة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إيدي الله سبحانه وتعالى تبدو مولد طول سنين الحمد لله يتهد الحمد لله يجرنا الحمد لله من تهد سبو ko tagi en kon taw ko waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe fof, ko waɗi en julɓe fof, e nemaji ko o moƴƴori e men fof. nema fof ko mawnude on ko waɗi en julɓe fof. en jarnimo, en yettimo, en mantimo, hiɗen seedo ko kanko ɗum woni Allah reweteɗo
tawa si rewama nafay hara ko goonga kadi si rewa ka norroye mo rewane e ñande goo o ala ɗimmo o ala kammo ko kanko woni e luutinirgol jemma ñalorma kanko woni e doginde ñalaade ɗen kanko woni waɗɗo jemma ñalorma yo lontolir kumɗa yaha kumɗa ara fii yo waajirto ɓe yo waajito yo miijoto ɓe yo miijo yo gollo ɓe yo gollu eɗen seedi wonde nelaaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo allah wona kanko woni allah wono ko suɓaaɗo mo allah suɓi herɗinani jiggol ɓurnimo e hoore ɓiɓɓe adama ɓen fuu ko alaa fotodiiɗo e ɓiɓɓe adama ɓen ka teddude ka allah ka yiɗegol ka allah o nenimo ko o nenimo kon ko goonga ko hikma ko peewal ko yurmende ko gandal na waɗor ɗummo iɗen seedo kadi wonde nelaaɗo yottinno wallahi o yottinno ko o nelaaɗo o laafani mofte makko ɓe reedi o wakkili toonintaaka fii yo mofte ɗen yoɓe anndu yoɓe faamu ko o nelaa kon ka diina o acci en tawi diina kan timmi o acci ɓe laawol hentingol o gudoroni haa moƴƴi o waɗi plaati ɗeɗen fof ka tournete ka darete ka darataake fof o enndi ko holli fof o acciti on no gudorol jokki laawoy woppoy goo si o crévoyi toon haray ko kanko defi ɗum hoore makko eɗen seedi ɗum wallahi nelaaɗo yottini o janngini o anndini o elti o ekkiti sahabaɓe haa ɓe waawi few so yii ka hawre leydi ɗum hannde kadi mo janngaani faami diina kan anndi ko honɗum haani waɗande hoore muɗum tigi telen ka diina anndi ko honɗum harmi ko honɗum dagi ko kanko woni waɗanaani hoore makko kanko lori hoore makko mo heɓaali tontol madina ɗo ko o ɓorno himo jogii mbuuɗi ɗi mo o wowlani o o ari haa madina o hootii himo holi himo jogii non mbuuɗi yimɓe hinnayi ko a feeti embale tontino madina ko ni wayi hannde ka diina men yo allah juula e o nelaaɗo ɓen juula e sahaba ɓen juula e hoore kala jokko dina kadi jokkuno kan allah tawa kan dina jokko ɗum allah ko mani musidɓe julɓe tedduɓe mi wasiyo on mi wasiyo hoore am min kadi e fof hawten hulen allah woni hulen allah ndaare yimɓe ɓe janngoduɗen ɓe anndinirɗen no taƴa tum maaya nodduɗa téléphone kaari maayi holmo o maayi ko accident o woye ko ɓernde makko muusi ɗon ɗum ɓe ƴetti minen ka laftani hewɓe goɗɗum tawi maayi no gasa an kadi ñande goo ko nodde téléphone wowlana ɗum ɓe yuure ma nde huɗen allah ko kulol allah ko ɗum yoɓete laaha ɗum woni njooɓaani ote zawwadu fa inna hayra zadi taqwa hulgol allah ngol naatagugol suuɗo naatagugol kuuru na waɗugol baafe jande na naatugol e parmeji wona koɓugol téléphone ko ɗaɓɓutugol ko welata allah ko woɗa no allah yiɗiri noon no yaminiri noon wona taalibajo nelaaɗo etoɗa haa annda woɗaaji ɗi allah tongani ɓiɓɓe adama ɓen julɓe ɓe etoɗa ɗum ɗum waawa hoorema hara waɗaani so a waɗi ɗum haray a walli hoorema waɗen ɗum annde o jemma ñalowma ko woni weetude hiira ɗum waɗiraaka ni nala ni ko pédal ni ko pédal pédalude welo on si pédal go jippike oya toowi ngal jippi oya toowi softa yaha si neeti kam sigi yata on hewta awa ɓen anndi julɓen kañum hiɗaande mumden fuɗɗinoke ko ñaande go'o jom bente ɗon woni fuɗɗode hitaande julɓe ɓen ɗum woni taarika fewgol nelaaɗo ɓan o makka seeno madina
ka julɓe respecta oɗo tarih piiji maɓɓe ɗin ɓe yuɓɓinira e o tariha ɗo ko ɗum moƴƴuno yon noon mbi ɗum ko ka lewru jowa ɓuri wonde kono jibinegol isa alayhi salam no windirano ɗum ɗo wonti e tariha anniversaire fi aduna on fuu ɓay julɓe ɓen ɓurɓe ɗurde ɓen hannde ɓe woni bukkol ko pine ɓaawo kaka yeesoɗe ɓe reyo ɓaawoje ɗen jokka kaka hoore nder reyo ko ɗon bukkol ngo woni e jokkude kañum bukkol kañum ala choix suɓatako ko honto yarete pine ɓaawo kadi andaka yarete ko ɗum waɗi fayda se ndaari feetoji ɗiɓe wona julɓe ɓe woni e feetude ɗin 24 et 31 sen yalti yaasi yaltuɓe fi hollugol welo welo wonɓe préparade fi mum imma ko morotoɓe ma ko fembotoɓe ko ño'oɓe ko soodoɓe paɗe ko moƴƴinoɓe cuuɗi ɗi ko ɗaɓɓoɓe fleur ko ɗaɓɓoɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo ko windoɓe kamesaji e bonne fête ko waɗoɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo ko yowndiri e hollugol welo welo fii ɗi feetoji ɗo hara en yaltu kontuɗe liɓuɗen en tawa e fayde julɓe ɓen no ɓuri ɓe wona julɓe tentini ka sukaɓe no yurmi ko honɗum waɗi ɗum e nder temedere sabuji waɗi ɗum ɗin 95 on ko majjugol diina kan angal andugol diina kan julɓe ɓen annduɓe ko honɗum diina mum kan yamiri ko honɗum diina mum kan toŋani ɗum tawa no jaɓi ɗum kadi no weltori e nder temedere nden fayde 90 on fof an heddi no yiɗi woɓɓe no yiɗi no askintini no jogii yimɓe labaɓe kono sa landike ko fi honɗum wonanɗa julɗo maɓe taw ɓenane himmani fof ko ɓe julɓe ma o wiya ɓe l'islam no welanmi yahi ha hewtika julɗo mantorta inna komi julɗo ko nami gollitirowo iko ɗumɗiman kono ko noon pratique am no woodi ka woni wallahi no haani julɗo on hara yiya no ɗum annda ko julɗo no hersinani julɗo ka yeyine tandaaru ɗo no o wayni anndi o ko julɗo ni wallahi no ɓe tandaaru ko odi o ɓorni ko ndaara ɗo ko julɗo ni tandaaru no o suka wayni ɓe ndaara o ko hunjiɗo qur'an e tandaaru no o wayni ko ono no ndaarete te ndaaraka no o wayni e ɗude no woodi hannde moƴƴino e leyɗe julɓe ɓe tawata ɓe kuurino monde islamique on ɓe laaminoɓe julɓe fuu ko yaata duuɓi temettati tawi khilafa on ko ɗon présidence on ko ɗon yaha juulugol waktu e juulirde nde tawata ko fanɗi o ko fanɗi sera muɗum ɗon ɓuri guluuji 50 no tappo ɗon e marché tawa a yiyata ɗo yimɓe noogayo ka sappo so yurmi juɓɓe hewti toɓɓere ko tawata ɓe fof e ndartude hoore maɓɓe piiji goo e allah waɗi liɓde hoore men no gasa ko ndarnagole no gasa fi en yirtito musidɓe ɓe tedduɗo ɗi feetoji iɓe en kafa diina woni e feetude en fotayi taw tugaɓe ɗiɗo few bi ayi chaklin wa bi ayi nawin min al musharaka lahum dinuhum wa lana dinuna qul ya ayyuha alkafiruna
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه هي المفاصلة التي ينبغي أن تكون ثابتة ومطمئنة في قلب كل مؤمن. هي أنهم بمن كفى دينا أنهم إدينا ممتون بمن إدينا أمن بمن جدي دينا بمن جدي كدينا أمن يمر من يومين ودو إكو حق من يومين أجو سمد ودن متعون توتي ترتدين يمود أنهم كدي دينا ممكن كيامر أمتو سوف لا ودي سناني أجي حاجو أمن على آيهم يتوقع في جدي كفلن في أدنهم فتن قلن نعم لي ليك دوني الله تجدو وتجراني في جوب تون أفتي دم تون وفي بيت هذا ما تقول كل واحد مؤجر دي ما كل يكون سندا أو يكون جاب أم بيسون وجنة وجنة فرعون ويلو أنا ربكم الأعلى ويلو ما علمت لكم من إله غيري وجنمو لام وجنمو كلا وجنمو تدوغا وجنمو نعم تنين كم دوكا الله قال وفي كوتا دي كوفو كونو دينك هذه المساحة لابد أن يكون لكل دين خصائص كدين مبير يدوغتو ويمناكو دين مأتكا ودين النوم كنا دين عندك الجبل. نحن نشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم رسول الله وكلمته ألقاها في مريم وروح منه. أنا هيدن سيدي هيدن فلك هيدن قمدن هيدن هولي كوكي كدي وند عيسى كمولا الله وكونغول الله نقول أبوكي يوم مكو مريم روح الله تجد ولي مريم تي مرا باب هيدن جبل هيدن قمدن كوئي من أولي العزم الخمسة كوئي جيابي فلك تنابي جيابي موبي بنك أنا كنولابي كويبن وجيان جوبي نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد عليه السلام وصلى الله عليه جميعا بيرو كويبن وني أنا دين أمريكا سن لا حد بيقول لا توعون لا وأنا بعدين أنا بعدين kono kaɗa dina allah ko yiɗuno rigede kanɗon ko ha o nela muhammad o wi ɗo e nokkeni goo ko gasata hakkilo ɗon kon hattiɗo fi tasdiqa ka pratique ɗon goɗɗi goo hatti ɗon no woodi ko dinaji ɗin fof gasa wonde allah ko gooto wonde mo maayi o wuuri to yen o immi dinne on tigi yoɓete golle ko wanno ɗon siko ko moƴƴimata ko boni aljanna no woodi yiide no woodi hasboore no woodi dinaji ɗin fof noddi e numɗan ɗi fof ɗi rentini tooñe ɗi fof ɗi rentini waɗugol ko moƴƴi moƴƴagol ɓiɓɓe adama ɓen ɗi fof ɗi rentini ɗi haɗi bonagol e ɓiɓɓe adama ɓen il faut di noddi jikkuji moƴƴi ɗum ɗo ko piiji kafaɗi ɗum ɗo lannata musidɓe julɓe neɗɗo julɗo no haani hara yiyaymo ɗum annda henna he anndi ɓeeɗo ko julɓe ɓenni ko ɗum saakiti l'islam wallahi ka kaafa gollitiraa ɗon tawno beeɗum كونوا في حدود ضيقة جدا جدا خلاف ما يروجه ويشيعه أعداء الإسلام المغرضون بأن الإسلام انتشر بالقوة بالسيف بقوة السيف وبالقهر
أين السيف الذي استعمل في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي باكستان وفي أفريقيا وفي أين هذا السيف؟ الإسلام ساكتون جول ببنو أنتمات هيا يبتون أن لا أوروبا جول هون أندتا تقول الإسلام كجيكو موتو كموتا كبيوا كايدا نقول يبقى بمؤمن إيدا نهور نومي كرنتا بول بيجي بولكي رنتا بول جامفا إتوني إيه هو إيه تتوانا تاني هو نبقى ما بيقول إيه بيقول كادي كوهم بني إما بيقول ويلي هو نبقى نين بيتفا بأندا بنا ونا دولة دي يمبي بنا بلا كدين no ay l'islam no woni wiide ko kaafa waɗi haadina kan saakiti ɓe fellu ɓe waru ɓe soppu ɓe hulɗi ɓe waɗɗumɗo ɓe waɗnunɗa ko gereji jelu waɗi indonésie e malaisie e pakistan e toon fof jon jow nanɗo hakkude julɓe e ɗo wona julɓe afrique ɗo ko gereji jelu waɗi ɗo fi l'islam yo naata ɗo wallahu almustaan ganyo subata di wowla idan mo beyo ndar hitande jibinegol isa sallallahu alayhi wa sallam 2020 nde laaɗi nde yaadi e piiji buyi o hitande jarrabuyi hitande allah jarribi ɓiɓɓe adama ɓen moƴƴi mawnaake gereyi albala uji tooñeeji soñjaaji waɗi e nder nde hitande ɗo feƴƴunde yaay albalawo mo tawata mo bee e heɓi courant muɗum o virus corona ɗum ɗo mo ɓee on tigi woɗɗiti o ɓatti o towi o joli courant ngal hewtimo ɗum ɗo holli wonde allah ɓuri en doole technologie men o sa en hoolo ɗum mbawdi ko wawɗen ko enen galamne sa en hoolo ɗum ɗum joni ko honɗum haani ɗo e enen julɓe ɓe mo ɓeeyo naftan hoore mum kañum ɗum ko waɗa calcule nde hitande ɗo 2020 yiɗe ɗi sappo e ɗiɗi ko honɗum o golli e moƴƴereeji o naɓi ɗum ɗo o maroyi ka compte bancaire makko laatara ka sadakaji ka waɗugol farillaji ka juulugol julɗeɗe ɗen kade juuleteɗo e hoorugol e naafiloji ɗi e moƴƴagode yimɓe ɓe ko honɗum on tigi waɗde on galtan hoore makko de haasimo amadou sallallahu amadou o ɓeyo kalkilan hoore muɗum aɗo kalkil waɗoyte tawa si tawi ɗuytike ala ka itte ɓeyde siko fewnuɗo son si tawi no ɗuyde wawi ɓe débité son ko troisiéme ono yaɗum wawde quatriéme ha cinquiéme so tawi o heɓi ɓuy yo yetto allah yo tagu ɗo alsala salama no makay ɗo allah mi ɗori kema capital e fiyaki an on e fellutugol waɗugol ko feewi ko moƴƴi ɗum ɗon tigi haani aɗon tigi yahaani ko wa yoolotoɗo ɗon ti calculani ko faldoye torki allah nde allah waɗu hen dartoɓe ko golli ko si tawi faldereji no mum moƴƴintinna si tawi moƴƴereji no mum ɓeyda kadi tabita e muɗum أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واقتفى. يبكي الله سبحانه وتعالى يا هذه جدين فوق كانكو الله
allahu kala ko waɗimo hana janne o fi kanko o faljata few o toñata few kala ko o waɗi haray koko hani wadde haray o toñaka si o welnanima yettum ko moƴƴere nde o moƴƴi e maɗa wona wondema ko antum foddi e mum si o wulnanima yettumo mo mari mbuli ɓurɗi ɗum ɗo a annda kadi ko honɗum soomi e nder kon ko wuli ɗon ko weli no soomo e nder ko wuli tawa ko tuma neeɓi o annde na jaka batti ade muññino e yettimo en tolimo yo duuminan en ɗinemaji makko yo yaafoni bakkatuji meɗen yo jaɓan en ɗe golle meɗen yo ittan en ɗi andeji yo okkor en ndemaji ɗi faalde men heɓa ɗin tawi nafaji arne laaha musidɓe julɓe tedduɓe garten ko wonde e golɗo ɗum eɗan gurdam meɗen waɗen planification tafsir waɗen senden zaman men on waɗen eɓɓorin so yimɓe rawna guriɓe ɓe teɗen ko adnagaɓe muutoyke enen ma fof ko zaman goto wurɓe ñallal ngal ka maɓɓe e ñallal ngal ka meɗen ko goto kono kamɓe ɓe jaɓata bonnugol tan o ni nala ni joɗagol tum puyɗa inna waren tan o ko a nanayi julɓe no joɗene mahen waren tan o te ɗum ko suuma nangiɓe mahen ɗa waren tan o jouen dam ma lido ma ndaren film ɗa ma ndaren ballon ma waɗe ɗum ɗo ɗum ɗo wiyo zaman on feƴƴo haren andade kamɓe ɓe waɗi tano ɗum ɓeyi ɓe wallini fewndo ɗo ko ɗum ɗo mi hani wadde si feƴƴi ɗo ko ɗum ɗa kadi janngo ko ɗum ɗa faɗɗi janngo ko ɗum ɗa hani julɓen ko ɗum wawno law kala neɗɗo mo waɗali programme fi gurdam muɗam o heɓi objectif hadaf fandare taw huulani ko ɗaami fokkiɗi ko ni mi faalawa oyde ko ɗum ɗo mi eɓɓi waɗugol mo mara ɗum kono yoroto ɗum ne yaara nan kono gurna makko ne yaara ɓeyna yoroto ɗo suɓataka wattira ko noon wayi janngugol en ka diina ko farilla ɓen anndi kadi ɗaɓɓugol muure o ɗum ɓe farilla ko on hejjindinirten ɗum tawi wontude ɗaɓɓugol tammaaru ndu fii muure on dum sen ɗaɓɓaadi fii laakara on to en luttata ɗo sen hewtoyi ton wi'e on ɗum hejjindinni ƴettu programme inna nde deftere ɗo hikka ko nde ɗo mi jannga ɗaɓɓa termo kojo ko janngini eɓɓu ñallal ngal ɗi leereji ɗo ko huunde kaari ɗi leereji ɗa ko huunde kaari nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maki inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu wonki no mari haqqe e hoore ma fowtagol wonde gollirgol tun kadi wa masini ɗum kadi gasata wonki kin wonde ala faala ko fowtagol wonde ko ñaamugol wonde ko yargol wonde ko ɗaanagol wonde jonnutuki haqqe makke o ɓeygure maɗen no joganima haqqe yorodugol e maɓɓe yewtuda e maɓɓe finda e maɓɓe jalda e maɓɓe ƴettuda e maɓɓe pehe humtagol ɓe haaji hono an fayda koye 23 heures tout naatata ka suudu siidere a yalti allah no mari haqqe hoore fayda enen haqqeji wonki ɗi jiɗi fayda haqqe wonki ɗi jetti fof
accanal fade hay ɓe yurde nokkeli ɗum haray senditen 2021 ƴettu wonde 2021 min kadi mi waɗay hunde kaa ɓa waɗa programme ji fii ngurdam maɗa fii keɓal maga fii hettagol maga fii programme ji maɗa ni e fii programme ji allah dina kam si a waɗi ɗum inchallahu a yurtoyet si wonoy haytande gasi garta noon o andi kale koddi ɓe jangina o gasa nokkeli goo lebbi tati kala darton ko jannguɗon ko si tawi no woodi toon ko ɓowrade no woodi ko faamaki inna ha oɗo premier ministre on ɗo moƴƴani kono si allah jaɓi yeeso naani addata kono si tawi ko remen tum allah tan kadi massata ko ɓe on tigi darta si woni hitande timmoy ndaara noon programme ji wallinɗaɗi ko honno résidade ko fi honɗum kadi ɓeya ko ɗon ɓurdi en kamɓe ɓe eɓɓay ɓe waɗa ɓe darta noon kadi ko ɓe waɗi ɗo e no ɓe eɓɓirno noon ko honno fof nanodiri kano woodi ko manki tawi woodi ko manki ko fihon julɗo tawonu komojo tawonu jofojo tawonu puyɗo tawonu layitu tawonu gaynata hunde المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير julɗo jogiiɗo doole dolluɗo dollugol ngol no mari noone woɓɓe ko dolniri to ka gandal woɓɓe dolniri woɓɓe dolniri ka laamu woɓɓe dolniri ka haqqille ka pehe woɓɓe dolniri ka ɓanndu woɓɓe noneno allah okkoronki doole tawta ɓen ɗum ɗo ko gayneten ɗo ko kaari non de kaari tan gaynete ɗum ɗo hay puusoɓe sareti ɓen ɓen noon jogiiɓe doole si puusugo sareti no ɓuri kadi neɗɗo taafudo ko gaynta e puusugo sareti tawa so heɓi ɗon dañana ɗo ko ko gaynta ay goɗɗo min ɗo ɓe wawata min ɗo ɓe tumannaki julɗo jogiiɗo doole allah ɓuri yiɗude ko on ɓuri moƴƴude eɗi julɗo taafuujo kono noon haray fof moƴƴerno ɗum ka lasi so a wi ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammada rasulullah haray a wonimo ka allah yiɗimo kono giggol no jogii darajaji ɓuranno no jogii darajaji haray ko yo wakkile wota e aan wota e wonu fowɓe wota e wonu taƴiiɓe ƴetten sabuuji ɗi tawata ɗiɗo no dagi fii ko on tigi heɓaani ko yo heɓu e fii ko o heɓi ko wota bonu gila ka aduna haa ka laaɓa piiji goo neɗɗo ɗaɓɓa ko neeɓi so heɓoy ɓeendu laaɓe ɓeandino haa fayda ɓiina ɗum ɗo masata allah masina hatta yastayasa rusulu wa dhannu annahum qad kudibu جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ووكل غول وإقبول وغولغول وجانغول ويدونdirgol وجوغondirgol ويurmondirgol وجوgo jikkuji moƴƴi ko rewgol allah laɓɓinan allah ɗum ɗo watta haa neɗɗo o wona neɗɗo nafoowo o foonadi o heɓa faaleji makko yo sikku no o heɓata en torki allah yo allah waɗu en moƴƴude yo allah waɗu en foolooɓe yo allah ɓartifi men allah ɓartifi julɗo men allah huɗɗen en kalji ko ronkuɗen kon e moƴƴereji ko fof ɓay allah ronkata yo waɗa andeji ɗin yo allah ittuɗi toñeɗen yo allah ittuɗe bawal ngal yo allah ittu ngal boneji ɗin yo allah ittuɗi julɓe ɓe annaaɓe yo allah o anniɓe fewɓe yo allah tabitinɓe hono feewa ɓe feewaani ɓe yo allah fewnuɓe torki allah mawɓe meɗen ardiɓe yeeso yo ɗuɓɓuɓe yaafoɓe naataɓe janna taw nangitiɓe faggireji ko ɓe wannoo geɗalɓe men ɓe yo allah o fewnanɓe yo allah moƴƴinɓe allah waɗa ɓe lomtoɓe ɓurɓe moƴƴude waɗa ɓe lamɗo waɗa ɓe karmakooɓe waɗa ɓe joomiraaɓe jawdi waɗa ɓe huɗooɓe allah waɗa ɓe fewɓe du'antoɓe e ñande en wawana waɗa ɓe yo
kala ko balɗe men nden e hoore diina jaɓaaka yo Allah artike battane moƴƴo yo Allah moƴƴon e meɗen moƴƴereji makko ɗin fof ko adna e kala اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا وقرارنا اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم انا نزرعك في نهور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انهم لا يعجزونك اللهم خذهم اخذ عزيز كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين